Yes, wala my people, this is Kingb again, this is Kingb TV again. Yes, wowe utaramara gukora subscribe urimo urahomba, birimo biragucika kabisa. Ngira ngo murimo murabibona rero, ubu ngubu nibereye ahantu muri mize, nahantu nyine ari ibintu byagakondo, ibiki wagwane mwabibonye. Utuntu nago nzi n'uduseke nagaro dusye, ariko ni twene wabo. Dore murabibona, hari library burasoma, hari utuntu look hari utuntu nyine twamize, reba n'utundi tuntu mani, hari utuntu twinshi cyane nyine dutandukanye, ushaka rero kuvistinga wazuka vistinga kabisa. Abari ibintu byose byo kunywa, byo kurya. Hey guys, ni fresh kabisa, nanye meze cool, ngiye murabibona meze neza cyane. Ariko imvura imeze nabi, imvura murebe kuntu imvura irimo imeze hano mu mujyi wa Kigali. Imvura irimo iragwa kabisa, ibintu ni danger. Imvura imeze bad, imeze maze bad kabisa. Reka nizere ko mumeze neza, mumeze fresh. Abantu mwese mugene mu following Kingb, nitwa Kingb TV 24 no kuri TikTok nitwa Kingb TV 24, kuri YouTube twitwa Kingb TV. Mujye mudukore subscribe. We love you, ndabakunda cyane ariko cyane bidasanzwe.